Bakithi sinanzelele ilanga leli lithiwa imiklomelo kaDakamela. Imiklomelo kaDakamela ibizo kodwa imiklomelo ngiyesizwe nje ngokuchiyana kwethu ngokwenza kuhle. Imiklomelo ngiyokwenza ngomuntu lapha yenza khona ngalokho akwenzayo esizweni ukuthi athuthukise isizwe, athuthukise umakhelwane, athuthukise lomunye. Imiklomelo kaDakamela ngiyokusukumisa abantwana sibanikeze ithemba lokuthi ukufunda kuqhakathekile. Abanye ngaze uqhakatheke ukufunda kwabo kwehlula ukuthi aqhubeke siya phambili. Njengoba lizwile silabo form 4, silabo form 5, silabo form 6 abathetheyo ama certificates ona lawo. I-certificate yodwa ayisolutho kakhulu. Kodwa yabe dinga ukuthi umntwana ancediswe eqhubekela esiya phambili efunde ezefike lapha afisa ukuthi ayekhona. Yikho ke sizama ukuthi siqalise imiklomelo le kaDakamela. Sizama ukukhuthaza isizwe ukuthi ukwenza okuhle yikho okuqhakathekileyo. Ngiyaye ngithi nxa nje ngixoxa labanye ukuthi kulento eyenzakalayo ebantwini. Kulabanye abantu abaphiwa izinto ezingasizo zabo. Kulabanye izinto zabo abangaziphiwanga khona kungezabo. Sizananzelela ukuthi siyisizwe ngokunotha kwethu, ngokuchiyana kwethu, ngosomabhizinisi, ngokwenza okuchiyeneyo. Silabanye abalenkomo eziningi, silabanye abalembuzi eziningi, silabanye abalemoto eziningi, silabanye abalemali eningi. Ngilokuthi nje mina umuntu olemali eningi, umuntu olezinto eziningi, nxa engenelisi ukuthi abone umuntu ohluphekayo abe lesihlelo athi ngifuna ukuncedisa umuntu yena lowo, bona ngathi imali leyi asoyakhe kwaphiwa umuntu wrong. So imali kumele enhliziyweni ekwanisa ukupha. uNkulunkulu nxa ekunika ikhono, ekunika into uthi hamba osiza abantu bami. So ngabona uphiwe imali, uphiwe inkomo eziningi ungakakwanisi ukusiza omunye umuntu adubeke umkhangele ukuthi le mali yabantu licala lona leli koDakamela. Uqhathe ukuthi abantu balaba bemangalelwe lapha bakhethwe baphambanise esizweni. Ngoba akuvumi ukuthi uze ube lezinto uchiya abantwana bedubeka. So ngiyancenga obasomabhizinisi, ngiyancenga kuwe bonke abantu bakithi esizweni abalezinto abafana bengancedisa abanye, bencedise khona leCholocho, bencedise khona le eMatopa, bencedise endaweni ezitshiyeneyo. Asitsho ukuthi uncediswe kuphela koDakamela. Linanzelele kulesibaya senkosi khona lapha koDakamela esasiqalayo last year. Besifisa ukuthi inkomo zakhona nganje liyazibona lapha zilapha esibayeni lapha. koDakamela last year saqala isibaya senkosi. Sisukela isibaya senkosi, sisukela esiphaleni senkosi. Isibaya senkosi sasicela abantu khonapha esigabeni ukuthi yakhipha 2 buckets ngomnyaka. Amabhakede lawa sizancedisa ukuthi sithuthukise akusontelula ke yona leyo, kodwa kwagcina kuyenze irole esayibonaka last year, kwenza iambulance esayibonaka last year, kwenza isibaya lesi esikhuluma ngaso. Wasincedisa ukuthi sithenge futhi lezigayo ezincedisayo nje abaye bake besizwe. Kodwa konke khona lokhu kwazala isibaya senkosi. Ethi last year sisonke lapha, sikhona lapha abanye babekhona ababengekho siyalamukela koDakamela. Ababekhona babona sasinenkomo ezingumhlolo. Konke ukuthi kwalonyaka kusukela last year besifisa ukuthi kuzofika lo mcimbi sinenkomo ezingu-40, kodwa namhlanje zingu-31 inkomo zakoDakamela, isibaya sakoDakamela. Ngalibuyanga ngazi ko-38, 40 khonapho ngoba ezinye lizidlile. Solid isibaya senkosi khonapho abanye nathi. Okunye sikuzamayo ukuthi isigaba lesigaba kuqhakathekile ukuthi sizithole sile notho. Isigaba nxa sikhuluma ngesigaba sikhuluma ngoDakamela yedwa eyinduna, kodwa sikhuluma ngesizwe sonke nje jikelele. Nxa sikhuluma eMathebelele sikhuluma ngesizwe sonke jikelele. Ngakho esikuzamayo khona lokhu ngokukhuluma ngokuthi sifuna kube lesibaya senkosi, sizama ukuthi sikwanise ukuthi sizimele, kodwa abasincedisayo befike bethole sile something. Sizama futhi ukuthi kungabi lo muntu mhlambe sithi siyisizwe nje oyedwa
ngibona ubaba uNcube lapha phambi kwami uthola uNcube kuthiwa ulenkomo ezidlule zesigaba so wonke umuntu olenkomo ezidlula i31 lapha esigabeni kule problem bidala nje ukuthi isigaba kumele sisukume sixhase iprogram esiba senkosi sithuthukise iprogram esiba senkosi inkomo lezi zibe zinengi ukuthi kungabi lo muntu oyedwa esigabeni khona apha esizweni ukuthiwa unothe ukudlula isigaba unganothe ukudlula abantu bonke ngapho unothina ukwanisi lokuthi uncedise abantu so izinotho kumele zithathwe zona lezi kodwa ngathi la manje esaphiwayo kulokhuza izulu kuphela kumele benikele ukuthatha inotho ehambe endaweni erong bethathela abantu inotho ezirong ngapho siyabonga-ke ama-companies lama-organizations athi asincedisa lapha ngendlela abasincedise ngayo siyabona kule Kingdom Blue abasigandayo lapha bajoyinisa ipolice nami ngahle ngajoyina so ngilindile ukuthi ngiwine inqola le eyodwa kuthiwa induna eyabe ingenisa abantu abaningi iyawina inqola ngingayekela ukuwina ngiyiwa amanye amacala wona lawo akusonto ezilungileyo zona lezi ukuthi induna ingawini kanti so ngiyabonga konke khona lokho kuyatshengisa ukuthi siyisizwe nxa singabambana akulanto engasehluli uhlupho siyisizwe ukuthi asibambananga ngiyananzelela nje these days sibambana kuma-social media uthola igroup labantu abayi-2000 uthi ku-2000 nale kulo msebenzi kodwa kamina sicela ukuthi sixhase sithenge inkomo ezimbili uthole kule 500 rand ukuthi abantu bayehlele ukukhipha ama-1 rand ukuthi ube yi-2000 so asingabambaneli kuma-social media uzananzelela futhi abantu khonapha bayabambanela izinto ezirong namhlanje abanye bazabambanela into erong abayibona isenzakala koDakamele uzathola kugcwele kukhulunywa izinto ezingekho right ezingakhiyo isizwe besicela ukuthi singabambani ngalolo hlobo olubonala isizwe asibambaneni ngokwenza sibambaneni ngokuthuthukisana sibambaneni ngokubona ifuture yekusasa yethu kumbe ifuture yabantwana bethu sifundiseni abantwana bethu si-investeni ezintweni ezithuthukisa abantu ngibonge futhi nginanzelela isizwe ngokubuya kwaso khona lapha nginanzelela futhi ukuthi isizwe ngokubona kwami nxa ngixoxelwa sisizwe imbali kuthiwa kwakulamadoda azwayo ukuthi umcimbi wona lo wakoDakamela wawusithi ungafika ukuthi hayi sizaba lo mcimbi mhla ka 5 and 6 ahle sukuma umlojo ethi mina Dakamela umsebenzi ongaka ngifaka inkomo sukuma uNcube ethi lami ngiyafaka ngayo inkomo ziningi kakhulu lapha namhlanje kodwa uhlupho ngingathi ngixoxa nje labanye sixoxa khona lapha esigabeni sathi thina kambe ukuthi kuthiwa umntwana uyaziwa mbani ngonina nti kambe lingabantwana baboyihlo yini kumbe siyobuza onina kuhle ngenxa yani isizwe asisamanga saqina isizwe sesiqina ngokukhuluma kuphela abadala babengakhulumi babesukuma bethi izenzo kungemazwi jayani thumela abafana ababili abathathu bethatha inkomo ezimbili lapha esibayeni so ngiyafisa ukuthi sithi siyaqeda nje lapha namhlanje abantu bebuyele kulokho abayikho khona befuze oyise so ngizabona ilist nje siqeda lapha nyakwazi bazabakhona ababili abathathu abazafuza oyise befaka inkomo 1 bengezelela isibaya lesi senkosi ngoba next year sifuna sizohlangana lapha singu-100 ngokulabanye abantu esifisa ukuthi kungabi lo muntu onothe kulani kulesigaba nti akukho kuhle khona khona ngizaphinda ngithi mina sibongile nje isizwe ngokuzinikela kwenu kakhulu lizananzelela kulabanye mhlawumbe ungabe umdlulile uthe uhamba wamdlula sithi okunye iviri kwami sokukhotshile uyathi umoya uthole sokuhamba kokunye okuyinto uthi uyathi bona omunye lohlupho oluthile abanye ababuyanga ngenxa yokuthi bathe bethi umgwaqo wenkayo kathesi abanye bathi umgwaqo wenkayo somele sihambe abangadli lokudla sefuka ukuthi ukudla ngenxa yomgwaqo wenkayo kodwa sibongile ukuthi lizamile lasukuma labuya ivini kunjalo khona lokho kuyasithokozisa singabantu bakoDakamela kuyasithokozisa siyisizwe ukuthi lanxa kunzima njani kumele sisukumelane nini nginanzelela mbona kulama-funeral services esinawo lapha sibonga iKingdom Blue sibonga impitshana pitshana sibonga iMthwakazi Funerals sibonga i-regional ngiyabonga sibonga i-regional kunjalo okungithabisayo ngabantu laba ukuthi namhlanje akufiwanga
okuvamile lokunanzelela abantu bengavula ama-funeral parlours lawa sebekuthanda ukufika nxa uphila abalandaba lawo so kutshengisile khona lokhu ukuthi hayi la nxa singafa abaphonga ufuna uthatha imali zethu kodwa bayabuya bexhase emsebenzini so ngiyacela kini lonke elithe laxhasa lapha kodakameni nxa ungaba lenye into efuna ukuthi liyixhase lisukume liyixhase yakwazi zafuna ukuya lizoxhasa udakameni ukuthi anesizulu hayi xhasaneni yonke indawo isizwe siyalidinga lonke khona lokhu siyakubonga so bengicela ukuthi bonke abathe basixhasa sure sibatshayele izandla ezinkulu kakhulu.